Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
kita nih, ya, ke Kuala Lumpur, ha? Ya, Ke Kuala Lumpur, dekat Kuala Lumpur nih. Kami dah dekat Kuala Lumpur ni, ya. Pemandangannya bukan elok ini, ya. Alhamdulillah. Kita sudah masuk ke bukit pertama, ya. Untuk ini udah jalan mendaki. Ini dinamakan ini Gunung Pulu, ya, Gunung Pulu di wilayah Aceh Darussalam. Ini masuk Aceh besar. Jalannya lumayan bagus, kecil. Pemandangannya indah. Hutannya masih lebat, masih terjaga. Ini menuju pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita berada di puncak Gunung Pulu, Aceh Darussalam. Oke, buat rekan-rekan, kita ikutin perjalanan kita di edisi kali ini. Lihat nih pemandangannya di Gunung Pulu, jalannya kecil. Pemandangannya indah, ya. Tanjakan, belokan tajam. Hutannya masih sangat bagus. Ini jalan Banda Aceh Meulaboh, ya kan? Jalan Banda Aceh Meulaboh. Udaranya sangat sejuk. Hati-hati belokan tajam. Sampingnya di sebelah kiri kita terjal bukit batu, ya, batu ya. Sebelah kanan kita lautan. Naik ya, tanjakan.
pakai itu enggak diambil barang selundupan. Habis dah. Ambil. Sana. Cik kerana ni dia.
ambil ha hai bos betul ing come here come on come here Kayu. oh Kamat. you Yang betul kacau. Saya kok jauh. Au.